Veliki pozdrav, moje ime je Danica. Već 4 godine koristim proizvode kompanije Siberian Wellness i zaista sam zadovoljna njihovim učinkom kada je moje zdravlje u pitanju. No, početkom ove godine i u periodu koji je pre toga bio, sam pomalo zapostavila pitanje imuniteta i u momentima kada sam osetila da mi je imunitet narušen, da sam podložna prehladama kijevicama. To je bila već ona epidemija sezonskog gripa pre ove nesrećne korone. Ja sam podhitno alarmirala samu sebe, pokupila po kući proizvode koje sam imala da bih odmah startovala i pošto sam nedavno izašla iz antiparazitnog programa, nije bilo potrebe za nekim drastičnim programom čišćenja, no ipak sam nešto malo i na tom polju uradila. Čim su mi stigli proizvodi, krenula sam sa konkretnim merama. Core Energy je bio non stop prisutan, a neizmenično sam kombinovala multivitamine, formulu 3, formulu 4, selen i tako dalje i tako dalje. Zaista kompanija u svom programu ima više proizvoda koji se mogu uklopiti u odbranu imuniteta, odnosno u njegovo poboljšanje i izgradnju. I evo, prošlo je nekoliko meseci, ja radim takav posao da sam često u situaciji da budem u kontaktu sa osobama za koje i ne znam ni ja, niti oni, da možda nose virus u sebi. Niko, ni u mojoj porodici, niti ja, nijednu kijevicu nemamo. Prezadovoljna sam i zaista smatram da apsolutno nije kasno da se i vi pobrinete za svoj imunitet. Ukoliko to naravno poželite, slobodno me potražite na društvenim mrežama. Tu sam da vam dam svaku informaciju koju imam i da vam pomognem kako da na što lakši i što brži način učinite sve što se može za poboljšanje imuniteta kako svog, tako i članova svoje porodice. Do tada, svako dobro, moje misli ostaju sa vama.